Welcome again kuri TWENGAKO TV, urubuga rugenda rubashikiriza amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'abastare nkuko bisanzwe. Reka tubahe kaze nanone tugende kuraba ku makuru ariko aravugwa ku muririmbyi KIRIKOU A KILI, umuririmbyi akomeje kuronka amadiri menshi cyangwa se akomeje kuronka ubuzi bwinshi, akomeje kwinjiza amamiliyoni menshi muri no industry gusumbya abandi baririmbyi. N'umuririmbyi ubona yuko indirimbo yiwe ahanihe ikomeje kumugururira imiryango igiye itandukanye. So kuri uno munsi rero itariki 19 z'ukwezi kwa 12 2025 niho umuririmbyi KIRIKOU A KILI yasinya amasezerano mbese n'uruganda rusanzwe rukora mu byo ku betting cyangwa se gutigira, ariko bubet gwabaye rumuhaye amasezerano cyangwa se bahananye amasezerano yo kuba brand ambassador ayugo ruganda rwabo, aho agiye kuba brand ambassador mu kiringo cumwaka wose, aho mbese KIRIKOU A KILI yahawe akayabo k'amafaranga menshi cyane angana ku miliyoni mirongo itatu. Na miliyoni mirongo itatu z'amarundi nizo yabashe guhabwa kugira abe brand ambassador aserukire ubwo ruganda rwa Bubet. Ubona rero aho kari umuririmbyi akomeje kuronka mbese amadiri agiye tugiye tuvuga ibiteramo bigiye bitandukanye, ibiteramo byinshi. Niwe muririmbyi akoze ibiteramo byinshi muri uno mwaka, niwe muririmbyi arose nyinshi muri uno mwaka, niwe muririmbyi arose ibintu byiwe, ibintu byinshi bivanye n'indirimbo yabaye hit aya ahanihe. Rero reka dukeze KIRIKOU A KILI ku iterambere akomeje kugira mu muziki ndundi, binahesha agaciro umuziki ndundi. Biboneka yuko umuziki ndundi ugeze ku ntambwe ishimishije, ya ntambwe abantu tuba twifuza kubona, ya ntambwe tuba dukeneye ko abaririmbyi nabo bagerako. Rero bikabona ari ibintu byari biryoshe, aho nyene ubona bari nyene uyu munsi ariho habaye mbese ikiyago c'abamenyesha makuru n'abanditsi, aho nyene yariko ahabwa ayo masezerano n'ugo ruganda rwa Bubet. Reka rero tubabwira ati hasta la vista, tunakomeze gukeza abantu bakomeza gutanga ubuzi cyangwa se kwiyumvira abaririmbyi bacu b'abarundi, mbese nabo bakomeze gutera imbere muri no industry ndundi. Reka twifurize ibihe byiza, mwe mukomeza kudukurikirana mudahengeshanye gukora subscribe, mutahengeshanye gukora commentaire ku nuze ya buri video twenda tubahereza cyangwa se kuri bukintu cyose tugiye tucisha ku mbuga zacu. Reka tubifurize ibihe byiza aho muri hose. Hasta la vista, komijimbi aka mega speaker bisa ndabivuga mbese n'andi menshi. Aha ni kuri TWENGAKO TV, kora subscribe turabana buri munsi.